Comor Mix 100% variété Dahola Huana Comor. Sherehi na wino na nyuhu husunima mahaba na murwa wa hensi yao. Kwezi watukufu nafanya hangu na mnidunga andire harmai page ya Comor Mix 100% variété comorien. Comor Mix 100% variété ngasiba zimananya. Dunga le dahola hanyu, mwonezi kalanza huwana hanyu. Na. Comor Mix 100% variété. Ompangwa hanyu ngojo handisa tsaliam. Mtilao majamani. Na reportage ya winch. Kwelewa. Comor Mix 100% variété. Ompangwa hanyu ngojo handisa tsaliam. Mtilao majamani. Na reportage ya winch. Kwelewa. Comor Mix 100% variété. Chers spectateurs, spectatrices, bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tosas amani dizozibe hao malaoni hanyu Mwenyezi Mungu ajala kumba halani mlionganywa nono ranyi reze famiza hanyu romba Mwenyezi Mungu inshallah yarhifadhi ne mabade mai ya rema harume dunia yarhifadhi na rongo zinji inshallah hanza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu rujalia ya ukowa na hanyu banu ajihunrao roa roha walio harumo zintimbali na bali komba bahanu walio nga haruma hifadhi ho hanza hijalla wanyiza. Mwenyezi Mungu rahati zemu za hatu. Mwenyezi Mungu rijalie omroho duniani hatu rirohene le kalima linu na de ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mwenyezi Mungu narizimilie aribangulie madhambi riyafanya hun duniani yarinike musomema ba wakati koti mshash habari kamil. Hamade namna ma zijua haumzijuao ya ukana ze lera za misozinu balbala nyinji ngenda una ujuha hosonimwa ye tia hatu hususu ya doharumo wa mji wa nyuma za haya bambao honfariki dunia wa hesha babi rimishi yao ramianshi rimjuao hau mumishi yao nando irimparao almarhum Abdu Ali Juma yafia hohonze wakati winji hau lerazi nji si uzirongo abanu ya ukaneze media za hatu zinu ngeladhimu zidofanya attention ne mahabari hau neze khali rizito wao. Yode mana boko ngamfikiri hama mi mudiri jimla wa hili daholinu tijabanu timnikani message yo tikomonisani hezen rongo neze balbala ziro hao haruma ze media zenda ombiyo zenda wa encontre ne onfarki dunia wa he manyasioi habari zinji rizijua na karjajabanu rajarmambiani hahanza ili ritunde riparise ze sources joka fiable ekanga ramba ndongo jazinu sharishinde rimnikenizo badeli ya vanu ngari jondo ndondo ya ukana plus ya media bokoze media zinu zohishiliwa zodungwa haku nizo zofanya tabahith ya utaha ndongo jazinu osiku wajuzi mshelwa jana wala lanze haukana owenji wa hao wafanya ilamba hendo riparao kopie kole ye kopie kole yenda na ufanyi hainu dokana yende na utamsajaja osoni mwazerezo zinu yende na ukakontro nonfarki dunia wa almarhum Abdu Ali Juma ya farkia ho mjini nyuma zaba mbao haruma ye shiunga shahahi. Yode manaboko rijabanu rizele za ndondondro ya ukana le foto li circuleo yeze page mbali na mbali zirengao le foto linu na onru warengao ye kopie kole ya he text ya nzu hayinu kwati madhamana nizo afanyao haukana zonti pia si uhamba ukana mruna kidhamana nizo yatiao shanti na uhamba ukana kwa tima dhamana ili ndrengezendo ndondo ya ukana emana na baka tima dhamana do ukana ngafanyao hazi wokwe hazi yongyo nziro shange ndo encontro na ila mkonti wa hema tangazo yode manabo korejela na banu mara ya pili osoni mwe debayinu rimnikeni ohususu ya wahezi habari zinu na nyi emakati ya jao yao ngamjozi shia de A a Z haukawa mji wa nyuma zahaba mbao ureagise wamji wa nyuma zahaba mbao ureagise koja reagise ukana ndabo ofariki dunia wahesha babiwoi haukana indenzia ya hatu ngari jua ukana karina ubaki duniani rija rilawe shawa reagise hala makalima mborof yenda una uroha yenda una utekeleziwa hosonimwa wa mbali za matangazo ramba ukana inu komunike yanzao ionise ezendrongo zijiri yao ye mwana mkomoro ijode manaboko ritabuith ili rishinderi juwe onfariki dunia unu ubirije ezendrongo zinu zendeje ekomasa sfeze ndrongo zinu za roha he namna inu rizamba nro ya ukana o winji wa he ye mri atindi ya fanyaze ndrongo zinu
hafanya system ya ukana wandu wendo wajabone fasirabo do kana haoni sandro ya ukana umjwa nyuma zaba mbao shababi kadha hafu na abuya hafia honze le foto la hetalinu wo yimruboko emruo o winjo hanyu ladim kamone le foto lo mrialala ya vasira jini ya tia montre ya trakoti shamru katumwa na shehitwa yode scenario hainamna zenongo za behwa ili ritia mtafarruq ili rinjia haruma balbala ya ukanari dunge zenongo zinu rijo hadarende rangalie ezenongo za tilo haruma yepajini ngarenda una ubeha omhono atanga wa hatu hosoni mweze fami za Abdu Ali Juma ihonyi madzaba mbao ya ukana karina humdiwaza ngojokana si horohoni honga rojokana horohoni habo rombo Mwenyezi Mungu hali Mwenyezi Mungu ajori para rikemengoni mwanadamu joka udungana honjambe boni inshallah nza Mwenyezi Mungu yode manaboko emazababi wa homjoni madzaha wende na ureagise ye radio television ya homjoni madzaha iparao MWNB wende na ureagise hauka contre neze media zito wao ye makalima mborofu yanu ce qui est normal haukatizamba andro ya ukana ye makati rendao raya gabili ya umul khasirati wan nadama ye makati ya mwiso rendao raya gabili ya umul khasirati wan nadama Mwenyezi Mungu na jalertido jila na mu shaga mzirio haukana rizamba andro ya ukana ngasiha mabanu rezo leudo handa riyo nao leudo handa riparsa zenongo zinu haini wakati rala la rajwa botasi paji za nyumeni ngazibulwao yo timbi yo njema haukana hapo ngarisomao ngarifuda nao shakeiri rifunda neze njema risomisa neze njema ili rishinde riparise ndongo njema shatido kana rihebanu ritula neze nguo rihebanu rikreye buzz ijoka contre na ila communauté hatu rikreye buzz ijoka contre riromio wafu hatu haukana rabilando ndondo kana yikemfu hatu hasari lawa ezaribakia dorbakia ne zendongo njema ya kanizo nana dua ya humombe ya Mwenyezi Mungu muhifadhi ya mhufirle madhambi ya izoti deziliyo basa eziliyo mwanya mrungufo ngaribu wao yedara ili rishinde rimrenge mafoto rijo ujarjera mbekana sido handani ratidera onemfuoi wakati mru yendeo ya hafe olio kana rente telefoni rirambio render ramzingara hauri mtowe haruma ila mbonzi alio kamkinishia kwa jibrilo mwanadamu ngartoze telefoni na ufilme ili rionise ya ukana ola mwanadamu tola ngufu tola ngamu monao abo yode aribaki ya yode banabakana ye makati ya misora ya gabili ya umul khasiratu wan nadama Mwenyezi Mungu naripone shari inshallah ya rinike musomema wahunu duniani henda yu akhira yode manaboko ye makati yanu tina mvuranize roho maraba menjinyo wanadamu boko nga mridunga haruma ya YouTube makati danua yonga nyawinji nana nyimridunga haruma yu Comor Mix 100% variete daho la hoa na Comor ngari jobanu rijeri mwambia nyukana womjua nyuma zaha ureagise na eze ndrongo zinu ziwatushe sidomfariki dunia wahesha babi weha ukana uodo usiku wa hahe izodeshe ile rasha kaziwa izodeze segondi ya kazi ziwa yotide ya waheza usiu shesha waheza usiu deze meji mbali na mbali zeda na araiye mafoto ya ndrabo na message za ndrabo wando encontre nomfariki dunia wahesha babi woi kwa jajibiwa na wareagise kiasa utosha yode manabo kwa katida nuayo ngarjoenda na wona wala wanazijana walo harume majumaya mrodingo niho yekangwa rishiri yao haukema katida nuayo ngela dimu wa ripasi ze anten hosoni mweze imaji zinu mdunge de A a Z mjueza jiri nezendrongo zambwa zifanyishiha haukanga makalima menje ndo encontre yambwa na izondrabo zendrongo zoka zijafanyishiha hosonima yele daho la nyuma zaha ya bambao la riliparao de MWNB lode le daho radio television ilo mjini nyuma za bambao yatendeziwa ya ukanale wa ishinde ijeri nikeze nongozinu haukawa shindi wa Parisa ye manashe wahe almarhum wo ngamdoisha details inji wa Parisa dhamana mzima bokwe dhamana woi yo harume kurasa rouge ngojo dana ujipresente ya monisa nzeno ngozinu yeka nyo anazijana mlo harume majuma mrodingo niho ngamrishilia o na mbehe anten ilo atukufaridungo banu wajue za jiri warditsena waelewe ndondondo ngerjerejelane rambeza hatu ze jama pia naridunge hena mnainu hosoni male dahola MWNB la nyuma zaba mbao radio television ngari meshilia ne makatida nuayo shukran lillah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kwezi uangaliziji
na waone ziji wahe ye radio na television ya nyuma za bambao ijuli hani hao ha MWNB oskwalewinu rihunda na nebahti ya hukaya rije rihadisi sinanyi uangaliziji watu uhusu umfariki dunia wahe ye mwana yasi muziki watu Abdu Ali Juma ikayao hafariki rangu ndo usiku wa juzi mfumne hau rambe juzi mfumdaru uhunda ya mfumdaru tarehe 29 ya November uhunda ya mfumne tarehe mongomiraru ya Desember baada ya mwana yasiwe ikayao hana zihazi zahe haruma zenze mamji zahe haroha hunu mjini nyuma zaha ya bambao huenda haruma zenze mamji zahe imbidi ya juu ili yende haruma zihazi zahe amma hu baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamjaidia ukaya nguyenshi zanti uzamu yiso zahe za hon duniani usikula yani demfundaru tarehe 29 kajareje yihudahon kama aswil ye ahli yahe baada wamlindi hata kajawaswili wajuha wa hafidiha haumtaha amma hu baada waruha ndio mtaha kwa jashinda wa mparisa yija yenswabidi ikaya mfumne tarehe mongomiraru ya Desember ya November samahan yiwaswidi wa yaukaya emananyasi hafariki iho nzema mji hai baadia makati yabira usikun ngasi haruma emaziho efaldiha tusima islamu yahumziha emananyasi wala wana makalima ikayao yatambali ya haruma ya Komor nana ya dunia kamil makalima ikayao yemenji yoti ya zakweli yemenji ya tukia ye familia hae yemenji ya tukia umji ikayao ndo ya puha hunu mjini nyuma zaha ya bamaba yebonge umuhimu wa mpango wa hatu wa leo ikayao umpango mahsus rihundo ibahatinu yau lahiki uwanduikeo duwangeshi zenongozinu rangoho madoni hato mwisizoni yani de ahli yahe nane imadhomana waho mraya ikayao duyanshiu upando mhono mumeni hangu ngamina mwana shewahe ikayao yehomba Mahmud Ali Juma upande wa mhono msheni hangu ngamina ya rais ikiao diatendea umrani hao zuki watu Said Rais Ali Ridwa Asmak ebonge kwezi yabonga si haruma enaziwiyo maji ya henazi ngajojwa unweha rijabanu kwezi ili rimwelesheni rimnikeni oweu wahezenongozinu ili Komor ili nyuandikeo ndo maishia makalimanu nezenongo hena nazajiri ikao wenji mkubali ya ukande namna hiyo na bonga bonusu za makalima ikao zoti kweli tiba hizitekele hanai mrambue ukweli wahezenongozinu hena mnazawira karnauka wale haku ngarjonjia haruma o mhashirisho na umwelezo zenongozinu hena mnazavira umfariki dunia wahe mwananyasi almarhum Abdu Ali Juma ebonge kwezi watukufu hahandani ngarjohu zisa ele suala li jo uribalia rendera juwe henamna ikayao defami warambushihana nomtrao wahe mwananyasi woi ya ukaka jashinda ya rejeho dahon rijuwe tena ye
omtsaho mwana nyasi hoi halugha ya shi jeni des recherches zifanyishiha namna je rangu ye mfumdaru tarehe 29 ya November uhunda ye mfumne tarehe mongo miraru ya November yeze recherche zikaufanyishiha namna je he wakati hindini mwashinda mwaswidi wala mwanyanyasi mparisa mbabahanu ke yao do yakaya marhaban. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد washilizi watukufu wa radio MB ya nyuma za bambao hotukufu hanyu nane dunia ikayao no wajonre bahati washilia ya directino zule wajibu handanio handisa do hamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun occasion lise mafundo watu arambia ukaya kamzi maharmasi poteleha ne dunia lazima arambe hilio wale kalma ya vili hangu do jilia ze famille zayo jili mwono tangani uko bila shaka wodi mwana nyasi sha watu ho watende familia hii koza daraja nijilie umji wa nyuma zaha ni maisila mnoti pia ukaya hakamdo mwema halisi daraja abuge jizo ramba eka nzima harumasi hafarikishana na dunia rambe zinjima zaha kabla na jamba zinjima zaha pia wakanda dushila zambe hakamdo mwema halisi daraja shanga mjohamba wakati rajua eri jua wakati ndini wakati rajua ukaya mwananasi katsoni sisi riswale laisha bahibora timize laisha rishia mtu mzee watu mzima au msirini hamba ibala mwananasi fulani ibala budu haparihaniha mjomba habari yae uzisiwa kaja kaujua suala amadilo alafu tijusa shehitwa mhambado abudu wali wa juma atabasa kajone bahi yomi gon mazi alama dokaya ikari swali laisha su katsida sinaha matalimi alafu baada hapo kadamona mwetali kadamona mwe jamaa yabo hodo kansa mwetalimi karsumona abu bila shaka rinjia ya affection ya ukanga lazimule rimtsa bahiru ha group ne ikao kabati group yabo wallahi mwambiaoni nzima ya pare manana shartu jihunda hena mtu haroha hodo hojumumji rjihundu group roha wala handoro hata na jambo gujumumji group hata hundu group ne ikao heni group yabo kait jankam tin mwa rusita waroha masihu yabo to kabori fanali jendo la humalania lazima uri parise haliho dese honze yakohenda wakadajoro akijinga nezi mgajalia ngabo sisi la kaujua bangu ya honze za karibu ngabo bangu yabo wakaujua za kahule amadi rende humalani honzi pia hodiho de libavu kabano ezunga mjwa ukaizunga abo tsidani mazaba shahi ni mahalani usukata mabavu abo de bavu lezima rendi hatu mahalani lazimu karjaho karjamhundu mahalani kayao kadena mru akaubisa sharbo abo rendi abo karjamhundu sha wakamzima ikayao du akaubisa sharbo dena harambi ya ukaya balisi kati data banu harmasafu kare nonu imru jamona sika karibu harumasane jamona sijabanu hatarangusane yani zirohayiko sijabanu hatarangusane hata safkan njamona yaburi sinjana tama yokale bavulla bo sharinde bombe juha woni hambala ma yokahavuriza mdala pai ile rayo wali hotasi mdala pai kam lemevu wandoele wakabwa kaenda fanya research ya tsahizo majina rujani badilisha bafu ani bana ruzungulia hulapira nganzorejei rishia ya hadisi ya kuzepu kusepuguju pasko wakahumjini mjombariki mzee chef na wanduashe na wanaume wakachuma ulipara wajue namna revolio alafu bala walipara warambia kakosepuguju ramba chado wakati ya sabdesideo jiza tuyi kama saani na quelques minutes ramba ai wana wisar tembia albavuli nunga mjuza atu abasa mparo kosepu sha na mprepare group hiyo jiwa bali huja alafu
ukatela bora uliambia rendezvous mahali fulani na bavu fulani kuti mpaka nimwambie ni maana au ni majanga mjojua nabi au nabi ajunga nabi ambwani alafu mfungana nabi ambwani ukadovando ndondana rije konda nabo dira ni sema so wabomreshelea ukangabo mahalani ya kuvumbua uko mahalani ho akana na mikarafu abo nokaja wapua akanefikira wapua mzima haruma uhamba shahaba ya junya hodahoni ile junya lilo rijali hudu hali hatsi hamwa shunga shilo karibu abo mkinya kikajenda shadaba hodi hudu malara tuwena narende watu wende kwa jamuani ya abo mala habaki diho yakawonika ndo pale juu ho haju humala ni kaulazimu ike umweko zepu ngamba ngujo enge haja uda dushindare ndike huli hajo kana menje joshani mwendiki pardon parce que quand tu dois les bavu shaho liho kana menje yabo éclairage yo juste ngeza ihondeshwa baha ya ushindarwa so ashudi kozepu kajaja ribaki rambi lokaya kozepu walanga bomru wanjia mahalani heningu wanunu hiyo ya uzime ribaki hata minui hardi haparwa kozepu ambansuhu kartunja bakatsina menje rilala rikauvani ukaya kozepu bujordiaje potasi uliho kada jabo masihu atukana mwenje esko handa kazarume mwenje masihu mtsana tena mso amini abo ngarambe selongo hazisikalja rengesha henamna yakulazimu sha zinu hozamba ngarabu henamna hindu doka hena mru ani mratira wa dhahabu habu harawavu ala kulli hal ambaharu ashuma lazimu henamru hamkwishifa ya ha kozepu yore dal mazaha sema shale ukajazirana esko ti hakirambe donc abo si wanda nzolambe dukaya chauffeur muminie zuki wangu hambaeze nongozi na bakozepo haja garanzo kartsumana na kozepo wala kajajabanu ride kozepo wala rtsoze kozepo adabu parce que ngamjokaya ukatele zala maji kozepo fanazi ni maza shesa leo kajafana abo lazima urambe ukakajafana donc kazapu kajaja ni maza sile masihu yamba ngojokuja sido mtsana urashelewa kajaja eza kuswe gendarmerie yoija shanga bwana nyasi luzahe banu so mujosi luzahe emaiti ujozamba hakaya monti yendi yauzisiwa masuala yendi yaona ezabili yendi yadungana na wenso abili amale leo jao yadungana nao henda kadawa unise umalamika ndo ya jadi ya parihani iho izojo zamba mahamu shamimi optimizi watukufu no haonisa ukaya mwananyasi rimtsaha leseye rimtsaha ukaya kana projecteur bishezu kande nefu ana projecteur wa charge wa 1 heure de temps otozimiha na sirroha kabla ya 20 heures ani ya masihu donc abo 2 heures de temps na charge wa wazimiha abo za kanda abo za telefone donc utiliser telefone pia ngaba telefone zinjiza zimi hatena donc aborono ka ekando anza loko jumabo yu ajali donc kairi reje jetsa information sa otasi ngezi mgajali ha ro sola subuhi ele tingwe dalla wulo kabati ngapana mwananya watu ina mtu va lujumo mji ha hundu la trewe waju hawande alhamdulillah ndo alihundu shaizul hanao ba mindi watukufu hanao emapija ya sisi wao haruma Facebook yo ingoni saukaya di mananyasyo kati yaoni ha kabati mndu mnyuma za ya mrenga pija kabaja ka journalist yapo kabati mrenga pija mndu ya mrenga pija mzima na wo hamregele pija huitandani doktori ikawa dungane gendarmerie wo yahosiwa hatsa harusa ya mone hanjia hatomsutuni hamreke foto ala kuli hali ile foto la raliona honze na mndu ya vajini na shati la karo ya triwa nguo hutswani na montre ala kuli hali balanga mtezo ndo adabu ni mazaha katirati zinagozila wandu wazifanyao kartsomba mguu ziwajiri muhao manasi maislamu wala kartsuju mguu ziwajiri muhadu zao shala kuli hali ni mazaha kartsuji wani rongozila abo kartsoma bani mziye mananga mjokanga bajiru zinji rajo hanza sisi hani manda majo tarajia zinji shaizo rajo mabiani dukaya izimirongo mirada wiyo kaitsuri hasi kaitsuri balia kaitsihaki aboge hina mnarongo ziwa yashi abalaka na babu hikaya kweli mzima harmani hakubali ka haelewa ukaya bala zanongozilati dinamna lazimu zijiri
awajo kama maslaha yajo kama maslaha watukufu ikaza nego izumzizia babu kamtujando na banu mduna ile ranzi ukangena kabla ya ukahazalwa mjini shahazalwa dahon kabla ukahazalwa mjini habazalwa mabavu ristihilane mabavu ya hatu ristihini jihatu demi jihatu ikanti hezemila ikanti hanasaba ikanti khogwatwa nyawa wa hina mji na hina mdumanu sukaya bumanja mwere suma falazila kadajujwa ratunda ratarajua edobi yazifana shakar na uzifana karna utunda batselewo kangena ustarabu ufana mirongoza madiyo ikeka batsi mjumaa wallahi ngabo mjumaa mtu shakar na uzifana zabari tujozifana duka katusaki misenkodo kasupotelewa mwana nyasi mwanzani watu yakauranza mahaba yakaurifanya mahaba yakaanza Mungu halisalisalisi alafu yaripotele ridiri misena kodo karti tayari ijizo zifanishi aboge ngamjozi yabo ikaya tikamraji nali katitekeleza kalima ikaya wao kaja lazima jitekeleze amsawa samaha ba izo silimadhuma ni hangu wala tsongeza ma journaliste on a konsa sidoka kwa ujansa sahiba mimi mtuvadabu shawa kwa ujansa sahi wajuoka na ngabanga masuala ndio shilazijibu sina ustaarabu wa ushinda nabii mjomwazi na hamba aboge ngambeshwe marhaba au washilizi kama nishidia nimbeshwe marhaba ma journalisti utarajifuana wantarajia huno nizimga ke mataraji makantarajia sishinditsi yatekeleza shanga mjon samihi hamwiso nitekeleze kalma shakhsiya ya he mwananasio rambi kazi njema za mtu rizambika hafariki mwananasio ya moto kufa kanu doka ikaju na mtu batinakate hafubaria mbuni mwaze tabu zahe mdu kaju ani utima bitabu parce que kama bia tabu zahe bala yani banuga kaniyo yuhira hodingoni angales tabu zahe sido mjini romjini rohonze mimi ngamzamo au kama mingu mwangu wa serve haku alafu sido zamba wambaka wote tudaza babu wangu pia hakuwa serve daraja hiyo amwenge Mwenyezi Mungu jalia kazi njema yazifanya hizo zikashifa ushaha Mwenyezi Mungu ajalie watu sisi hali mjohenda wa rahimu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, waangalizi watukufu wa heye MWMB dhamana waho umra ya wahe almarhum yao ndora kansi wanu hai ili ireleze ukweli waho mfuae nana ri onese utukivu wahe izenogekea kajaja haukweli haruma ye habari zinu haonesa hauraji handisa handani yani ila shakhsiya ya almarhum hamonesa henamna ya kiahe rishi hasonsi pia hauraji owema wa almarhum baadi yabo haja haruma ye barnamaj jahe ye namna wanru wakonjia haruma eze recherche za humtsaha eze lera wanru wafushiwa nezi habari zinu nehe namna eze recherche za fanyishia nyuma zahaba ambao unumji haswatan wa hazi za dima ngarjomba ka wanru ontipia presque wulima numji ngofier ne hazi hao inu haina mru hana yenze mamji ya ebonge jazinu zujiri makati menji umji kamil neze ahli za haina mwananyasi kayao hapotea honze kajashinda ya rejei wanru jauroha wa mtaha nyakati zinji wananyasi kayao ngwao wahundiha haruma difficulty honze wanru wa parisa shanga wakati malheureusement wanru honda wahundu zenongo ngizo trotar sha dohoni seukaya jitihadi zioni siwabanu jitihadi zifanyishiha ye procedure ya kistaarabu wanru wa istehi haukaya hindini wanru wafanya recherche zone par zone hama dehedi ya kistaarabu iko ujiri ankili irumishiha wanru wende zone par zone amma huwa wanru kwa jashinda wa mparisa ula mahalani kayao hahana imazoea ya ukaya wandu wa huzungulia honsi pia sha baadi ya kari hundi anga simasihu haku zione si wabanu baina ya sane za masihu hunda satan za masihu yeze menje zandisolemewa wandu wa ono ya ukaya kairi irireje sha amahu nusi ya wa madhamana wa hunu mjini
waono ya ukaya ke jaladi muandua ziyewan na ripare ye madhamana wa daula waje wa apie ze recherche ndungubu ko karjahana mazoea uzifanya hunu mjini ama hu safara ya leo zija ni madhamana hatu ya ukakairi ripare madhamana wa daula ama hu madhamana hatu kiao dwe ma expert wahe ze hadisi zinu na kozep kwa jashinda na rambe Mwenyezi Mungu kajawanike taufiki ya ushinda wa waswili ili wasaidie harma ze recherche. Yone nukta muhimu rakanza rione seban ye fami ne madhamana wakanza wayone seban hauka zambishi hanamna yao yoki nyume yabo ya ukaya madhamana wakozep wakawa waswili hunu mjini na hiyo ndio kinyume kwa jawahi wa waswili hunu mjini waparo warenge apel amma hu kwa jashinda wa waswili. Yesabili rikanza rimwelesheni ya hukaya ize procedure za saya zidungwa waparwa ya medecin yani de tabib haja ha constate ize nungo hena mnazajiri waparwa ya serikali ya polisi ija wa constate ize nungo hena mnazajiri usiku ya maitinu ya parhania warudi waja namna saa yani yawaze procedure pia ye fami waste umji waste yone manaboko waja unu tikifu wa ukaya zenongo zambishia saka jambishia hena mnaladhi yone mana ikayao ye MWMB ngwanji yao haruma ele suala elabili ili rikamilishe haundo ye omwenje haruma ye suala inu yahum fariki dunia wa almarhum mzuki watu Abdu Ali Juma ili wandu warishidi yao warionao warambulihane haubani fuatimu he namna zenogozinu zajiri kwezi manama mzuki wangu Mahmud Ali Juma ikeyao wende manashe waha almarhum rikanza rihuzise haukaya hukabo ukashahidi urudi hukaya do mwongozi wahe elebehewa la gendarmerie kao la waswili hunu juz siku ya fariki yakaudziwa nana osiku wa leo hahwenda neze tabihi za hao rikanza ureleshe uroneshe urinike mwenje haruma imahadisiano wakati gendarmerie waja hunu mjini waja wahutaha henamna zenongo zajiri marhaban. Kwezi tengo jitukufu la ulemengu mrishilia oneze habari rizirongo wao banu mimi de manashe assalamu alaikum. Alaikum salam. Mimi de manashe wahe almarhamu Abdu Ali Juma ya fariki usiku na rambe usiku wa hemfu mraru ya juzi rila wa hunu renda hamzungu hajeheli ukao president Milisa hazirongoa renderi mzungu hata kadamon harma satsa za masihu kadam parisa risihi rija hata enfumne ya jana dera roha dera kamparisa si rende hata mimi mwanashewahi mide mdu namona hopa hanu ya kaya na kaupara o wanama wajeri mrenge rimbalie usiha hunu mjini alafu renda mrenga honzera mbalia rasa hunu mjini rahaja rimhosa orendera mzihe owandura waona wahaja elera hiyo irikana sane na daka 25 za msana da katira waswili hunu mjini rakaujari mhose mwananyasi Abdu Ali Juma alafu wandura waona wajaho da honi de gendarmerie waja waruzisa oka emroi hafuje watu sisi wambia oka emroi hahundwani ajali ohonze hauka haremani mri alafu wanuzisa mimi ukaya emru yakabu enda masu ya buhanda nilo samandami amba wewe jida wena samba mimi di mwanashe wahe alafu wanambia ukaya ngomri wa mre mawo mri heli hindi siwambia kwa mri wa hafa ukaharuma mri mhungo juu habiri wakauhea omri unguha alafu ure meharuma mri umre meboitwa juu hafu alafu wanambia wakabu hizo kazi jatosha
ngebidi uridungana na wori heye iho si wambia ukaleo wamba si leo maudunga dore jeiwa samba d'accord kama ni siku ene akati mjo huja mjo nunda bana alafu ribaki ata votasi sijuha redo hikimani rijaho dahoni harumandongoza witwe rineveri wala wandu waja wanipara mwe telefoni maana warengeni mere telefoni yangu waja wambanga jawo iho samba na mji waja ridunga na leo rihe hata hoba hanu ajali yafanyishi wende wa filme iho waangalia ze wafanya za hao ridungana hata hunu mjini waja wanaambia ukaya wapa haiza baki wanu hizo za hatu maana sisi inu nde hazi hatu haini ajali marude inu yaijiri suparo arijari filme rifanyaze tabihiti za hatu rende zatu sababu kapasitabu alafu wandu wao wandu waja hunu mjini hizo mzishi yao bonze iho ya ukaya emroi haulwawa woi afanywa jao hizo ndadi si zandabu emroi haundoni ajali ya mri wavunzi hawa mrema mimi demdu na mwaswili yabo kati ya na mhunda ya hafa mimi mwana shewa alafu kanga mwishondo ngozingiza mbao iho wandu watu wa Facebook wa filme wandu mwe waona iho zonda ba mdu tinda maana woka patimra hata mdu wa filme si wandu rakai iho pia kapatimra kane roho ya kayangu mfilme bahaja tu ambapo ta Facebook meni atanga kwamba kahumra homsengelea sasi wasali hoka waja kashwa ifori waswili ritengelea alafu hizo hadithi muzishi yao hizo hadithi za rabo wa ukozefu wao ambakari wa jahun hizo rabo kwa jajahun kati waone na sidi wandu la mzungu abika wajari kabili rudungana na odera waonise zehonze za ahe no mahala ni hahe ya kuonyeshi no kwa jaja abo sisi kada wajomba waja maana hizo rabo kwa jaja hizo ndizo habari. Marhaban. Naam, uangalizi wa tukufu wa heye MWMB jioni siwa horaji baada ya mirongozi ya rais Ali Ridha Asmak nana mwanashe wa he almarhum Mahmud Ali Juma wazoni sabanu horaji ye namna ye mwanashasi woi ya parihaniha neze jitihadi pia ike yao ndo zafanshiha mzishi ya banu hauraji ama huu waonesa tena ya ukaya elektoramu lao neza watabisha lezendongo ikiao zilaya bonze haruma ezerezo sosio ike yao tindongo za kweli majurnalisti watangazaji ikayao kartujua ewan wa tangazaji wa za kweli yewe imru yatolalaho hahe yajibiwa yafanya yaringa foto ya sisa yambazo yakahanza kartujua ama hu ye matangazo henamna ya lawa kajalawa henamna ya ladhimu yabo kartu jimlisa mana ngejomkiniha ya ukayanga wa majurnalisti wa za kweli watangaza zendongo zinu henamna ya ladhimu kiprofesionel henamna za ladhimu shaizo ubinadamu wengi waona ni matangazo ya vira ya tuja haundo yatongeza usiku leo ino ya MWMB ya haja ije harumwa inaziwiyo irengeze kweli imtangazeni imjulizeni kwezi watukufu yemsomo ikao ndo ladhimu renge bana usiku leo ino ngarongo zao wananyasi ikayao ngwa jirendao ya ukaya watangazaji kama wananyasi mtangazaji kutina ze information ya ladhimu ili utangaze habari utitangaze utiji kreyeye mafoto na image na makalima ikayao kutina o musnad hazo hutangaza hujiliza wanadamu kojo hamba ndongoza husu maiti usilamu hatu rambia ukaya mungu ni mwa wanadamu ikayao ngeladhimu wastahilwa wabama dizi maiti za hatu kama wanadamu hafariki wandu wengi woka msibani haswatan de ahli yahe bahibu mwananyasi journalist utirenge uprofite situation
hujitungia barnamaji ya haho ikaya ukutuijua bange jojisa ba mathalani ngejoti ya balbala ya politiki husisi harumweze rezo sosio ili wandwa jodunge paji yaho hau ili ujwa umenya mji hau ili ujwa umenya politiki ya wandu fulani sonsi pia ngarjohamba ngabokea ngwa tabihao maisha sha mbuna taheze kweli kama bawe journalist utangaze harumwe ezerezo sosio haru utangaze harumwe mbawa ya matangazo ya sha utende hutungu ndongo ikea kutuzijua na mafoto ikea yoti ya kweli muishia zone swaban kabati mndu ya kanaroko roho ya orenga pija wakati wandu wa waswidi ya maitinu mwamba ndongo ikea kazijastahili yabonge wondo msomo ikea wananyasi madhamana nefami wajabanu ili yausoma ye mujtama ikeyao ngorangaliao inu de leçon oskwaleo inu ye MWMB ya kahanza ibit haruma ulemengu wa internet hebonge haulinda e masuala ikeyao ngajao haruma direct si ondukeyao ngasiban ili haujuliza uangalizi wa hatu namna zenongo zinu zavira ngarjoho nesa yokaya yefami ya almarhum wafanya haina ndongo yao doza ladhimu zifanyishi womji wanyumaza ni madhamana wahumdaya neze ahli za karibu wafanya haina ndongo ya ladhimu zenongozi zifanyishie hauzena Kiislamu amma hu ye mauti baada kaya yumba Mwenyezi Mungu hamwanzishia ajarida inu wandu kwa joshinda watao eze recherche zifanyishia kistaarab kiteknik zone par zone mzishia ban hema shahidi wakabo wakafanya zinongo hizo yema dhamana wa serikali yakauladhimu waparo wakahuja waja watushinda wahaja kwa jaja shamahu zenongozi lawa haunai umuhimu ha emission inu rije rimnanulieni haundo henamna ezenongo zabira ngari tumaini uyakaya haini mduke yao hardungu harma e barnamaj special inu harambua hauraji enamna e ajali inu yabira henamna zenongo zafanyishiha henamna ezenongo za waswili hatajihunda basainu ne madhamana wa serikali kao dwashinda watekelea hausaidia ezenongo zinu ne procedure iwaswili kistanrab marbe minjo tukufu mdunga o ngarta semaza hatu abonge ngarnda na monika nimbabi he namna zibarna maji zabira ha mazishia naomba Mwenyezi Mungu inshallah kamshindi mdungu ndondrondo ya makalima ya hele dahola he MWNB ya homji ni madzabambao radio television ya homji wa homji wa hatu mtukufu abonge mimi mbabi nakanza njezi banu hokana wakati ngo mshash na zibarna maji zelida hola hanyungizo zinji message nzima hama kalima ajuka mashashi na Tanzania behebanu dokana haina mndu na kedhamana nezenrongo ya zitia harumwezerezo zinu haina mndu na kedhamana nezenrongo yenda unazitia harumwezerezo zinu bana banu leo hojuma juba tu haju ye problemi rihunda harumwe community ya hatu ndainu dokana rizamba ndoka haina usiku kariparisa ukana wana wa Komor hausuwa na wa Komor ngari juhau na kubua page za nyumeni shakaritine yenchida ya uendesaze paji zenu ngari jihunda o rinjia haruma system ya utangaza ndrongoza ndrabu za huswe na mna inu nitie problema antro mji na mji nitie problema antro mwana na mwana sha izozo ntipia de system ya ukana ngamjotinwa ye like ngamjotiniwa ye GM ngamjotiniwa ye abone ngamjo partagewa ye video ya hangu sharidi waza hodingoni kodingoni iho ngabo ajali ni ajali inu mkinishiha wandu wababandrane shara hausi kwa mbose mreje jusai gongo ya dunga mzima ba na mtabaza shehitwa ya bakitarehi mtwamini kanga zdobona haukana ngarifanyao laha ngarifanyao hamabanu ngaritsabu hautizaba ndro kana ngiyo hamabanu leudo handari juwao ya ukabanu
zerezo zinu zo utilizewa he namna inu wanrujo ukreye page mrujo handare ngimba ndo partage bala abore ka wende hundu mrunge mshanani ngojo renge telefoni wende wa mfilme kututsa ujue kola de mwana mshwa kututsa ujue kola mbaba hao kututsa ujue kana olamru hamadawe balango ndo mtweze nguo shango jo walala uhemifura pani hamina zini no filme mwana mshwa hao wende wa mtarmezerezo hau filme mdaza ndo mtarmezerezo ili wanisa ukana na mangalie derrière hemruoi hau na mangale jao mteze jm na mteza bone izo deze ajali na owenye ukreye rezo yinu bakomori hawenji watura mbwaze ndongo zinu ngwa hundrao mali toncha ashika kamjaka uzijua haukana ranzido wakati na pataye live inu abo mimi ngamwatino mapesa wewe mwanama mkomori hujao parisa zerezo zinu ziunika faida nzima do utoshinda upare ya ulohule ujue kangena muo umone visueli haumpare audio lofumvuku laribakia shaujuma yabo rakaritsuhenda haukana karitina zenchida za ukana leori kreye system yinu rizadise mapesa nize system ngizo shabadizo karitsuhanza ngaritsa hao shado mpulano sheu ngaritsa hao shado mtezano ajabu sharita bilane za kweli izo dezari hunda na ye problemu ye kangarambilano za kweli abo si unjia haruma gozibi ya ukabala singarie ngao abalayo langu jiono ngujirendo mjizitale isonti pia ngazi joka armu ya ukana zirireme do kana rinikwe armu olo kana ritire ola ngardo jikausiza riapie gajet rijangamize yode manabo kom jonyu madzaba mbao koja tabia hofariki dunia wa almarhum Abdu Ali Juma sheza watabisha de makali mamborofu ya nusu za page haukana ketula dhima rabezi zi page pia sha ezani tabisha do kana hosoni mwe publicite yinu ti yono harumwa page boke page yo page boke ngefanyo hazi zinitukia haukana miuramba kanyima dhamana miuramba kanyo njia mtaha ekoma sasfeleo mwato taha mazijua sha direct hata majone information copier coller keja shanjiwa hata ele foto da lawilo de mru ya lala vale koti ya vesira jini ya zimbezi ungo ya tona hitwa ola de shababi ya hafa hohonze mumnyuma zahaba mbao izo de za tukia omjua nyuma zaha ya ukana zefamika zajibiwa infecte wa mji haukana izo tinrongoza ukana leo wandu wajado tukiwa homfo pisunga drokane nze hatu pia ndiyo shado utotoa makalima mborofu ya utari sharmwezerezo ili mtebalbala mjohura ZGM neze like badala ZGM neze like zinu qu'est-ce que vous allez gagner derrière haukantuamini kamdzimandanyi ngujue fasira monetisation rangu ntuamini kamdzimandanyi ngujue ukana banue video inu katita banu badi banu minga mfanyo Facebook haza uka Facebook ngundo mapesa minga mundo hindi na minga mjobo tasi titoma pesa tita credit tidunge mna telefonu hangu ola waloneze buto za wiko tiremebala hata noni fanye mbandrongo zendongo zila na huzuzalie mapesa bomkomor na zihuzalie fikira bomkomor na zihuzalie strategy bomkomor zonti pia ngizo ngarjojo mweleza ni kakamtuzijua kanga mtaho mjuwe ngarjojo mweleza ni nomuhunde nusu ya hasara yezera almajana matano zera almajana maidi ujoni kiwazo ujo hula mbahinru ule utife hauhule mbahinru ni kwa na haho kutujua uhule mbahinru ila shawanzo njeru mwezerezo eto krege system ya ukezera almajana maidi zila zihuzalie ralmajana mane hauru zihuzalie ralmajana matano shatido kanade ungu ute kredila ubaki na ofisi diff ubaki na message mborof ubaki na message za ukana wendo ate balbala ba haringa weho hanyu rizamba ando ka ujumajunga boju he namna wakanti ho hanyu partage uze information zinu yode namna wanadamu wajojo ukansar mwezerezo zinu watrase hata wahupari isomba bahanuliyo emnanti watu yemtiti ngaritalia ondaba apo tika hanzano niseshelea watu joka wanono bakanayo teknolojia yake jaja singiyo ngiyo shangiro ukana mwishia ndondondo hatuwaze wa hatu izoeleza ya ukana kwa na utaha wanjie hakoko tutaha problem ya mji na mji yode imani sheze ndongonga zinuka onai abo ngibo akomor gamwendo ndenda be message inu hemudiri jimla wa hele dawla komor mix 100% variete ne verite myajuao ni beho mhona tanga wa hangu hosoni mo mjoni madzaba mbao kamil hosoni waze famiza almarhum Abdu Ali Juma
ni beshile marhaba menji le daho la nyuma zaha radio television la MWNB la kahenda na ufanya ye emission yinu haukana inu transmission eze source zinu za hele daho lo niwashukurie hejitahidia hao ya ukana wo media jamedia shawati media jamedia wo media jamedia shawati media jamedia enamna jenjojeleza wo media haukana ngo hotengoni hunu shawati sawa jamedia haukana ngo afikiri ungewafanya ngo tsundao ungewajotia iyo defasiri haukana wo media shawati media jamedia niwabeshire maraba menchi mabudiri jimla waheleda holinu remazababi wahelida holinu ketine journalist ketine cameraman haukana waka wenji haungo wenji rwashukurie hejitahidi waifanya inu nado reveige wakomor wajue eza kweli wajue eza jiri wajue eza tsongeza haukana haini utohanza ya jue eza jiri ya jue eza tsongeza ababa hayonze ya haukana ngwanzo ya kreye bezi ilo nziro na wakati wangazjoka na nziro kangazjo mdungani hata hule raditsena nipe message inu hajiku nirongoze zembawa za matangazo nirongoze zembawa za matangazo hanyonsi pia narikema dhoma na manema na leuri deziwa ukeze media zatu ngizo pubeli deze tobi ya mbiri fanyao abunja tobaka deze media zonsi pia ukana banu tizeleza ndoka mfinzima ya ola ya hensiwa haruma mfizinji yo uozeza baki abo leure kami jo mix jo mudiri jimla wahele dahola kuma mix 100% variete ne verite ya manama haande hafekteha bahi abo yengo jone infecte baishe nusu ya wanadamu wajojo udali imejaila wabeka awoko afanyeze tobia hizo sha tujuru o watoriju wa wotu jo richarme pake wabeka zimejeza komori zinu mejeza pubeli abunga mjuko ujimeti haruma ila position ya hoa na wakomor kwa na komor waleme wa huni kwa ndrabu waleme wa huni kwa information za ndrabu maudunga wajo jiridzaha riheba nuranze rongo wirambe ukana na mjuhe mtrawe bwa komori banga abo zahala duba balani kada ya sektorio na mrohe shakwa na urelewa ngwajori renga kazi la dezi la stiza iza hatu wabaki abo omwisobo waloeze roho na ekalewo rijimlisa ya ukana zendongo zinu zifanyiwa kiwadhuhi zinside za juri hunda abo ngenga mbeho mhono watanga unuhoso ni maze media ni mambie ni ukana nyiwandu makansi hau areye message za ndrabo hau desestabilize ze fami zenu na utia mafoto ya ndrabo banga mtaho munde abone nga msubutini mambia nyeukana ile daula koma mix 100% variete na neverite wakati na urongo la daula jira jira bezuka zirendwa ngaramba uka ontavu haukana nga mmenyawe hazi fanyi waonu ananyanyi sinato jivumba mimi shanga mjovumbwa ze mediabo kungizo banu ngazifanyo hazi karjamba kasikari jupa mwaha karjamba kasikari ju uhenda fos shado kana siube zara karijitsaha iliri tirepete iliri juwe shekale uridunge na mnaino abonga sina balbala ilo nyinshi abonge na mrengize za manazanyu maneka leo kamjare mazigongo bahima udunga mjore mwazo nusu ya hanyungu wajore nga kayolaha nusu ya hanyungu wajohunte shea ngwajotseha shaha wallahi na mnyezimgu yariomba nga mumnikoni miadi na mdunge nzia hiyo mdokarezefo information zanyu hizo bahinga mjo uone ezjo udunga yabo nga mjo hunda ezjo mdungani according ngoni iho wanu waelewa nyuma zaba mbao hao wenye mfuinu waelewa shamkinisha wandu jina kwa elewa ukabanuze eze akili pia zote sawa jomkinisha wakena utungu wamtaheni wambubueni na hizo tizo rajoziombea sharjoziombea rike harumwa fidie nzima rishindari juwe ukanaba nuze page zinu zinzija zisahilishe shakas jaja zijezi demolire embabi yarengeze wariti imenye tizambandro ekawa mwiso wahanyu heze page zinu kamtujua uzinurise ena mjerdo fanya wana exercise davida sinanyi ba mimi nga mdojitolea noni mfundeni embabi ntiti ni juwao narelo anendo embabi ntiti ni juwao ni mnike ni zenzia ni mwenformeni henamna mjujwa wira hato mwiso yabo zera majana maili zaho mtukufu joziti ya harume pajaho sha uhundira majana mane uhunde faida ya ndrongo ujuhundira mada ukana wanduwa ureme kots wanduwa hanze tiba hitena uhundire faida udingoni ula ukana uhundire riali ijo tongeza maudu tekredino jina shatsinda ina ukana ukena usomwi ukena information bi ukena ndrongo mbi harume nsi ya ha ikewe mengoni mwa wanadamu watu usaidie nsi ya ushawo mengoni mwa wanadamu wasisawe nsi ya ha Chonza nikemleha ku. Na utumshukuria ninyi wandu makanti mrishili yao.
ranzido wakati mlobanu mwisho babifu hangu ni joko wenji wa hanyu ni ujibi waneze ndongozinu sho wenji wa hanyu wa utabia neze ndongozinu o wenji wa hanyu wa ujibi wanele daholinu o wenji wa hanyu wa utabia nele daholinu hauka haina mro hatombiwa ni bahatia ha haina mro hatombiwa ni peja kuyanza sekomsa ni mshukurie ni ranzido wakati zenongozi za disa tejiunda basa matsuruha yabo ranyi mlo ho YouTube mrangali yao ranyi mlo Facebook mrangali yao niombe Mwenyezi Mungu inshallah si wandu banu rele omba bizeno zenu ritijihunde haruma paji jazinu babo side ritangao haukane ke message ilabo ya roha yutundwa keja jog jana ya mpoloria yino kanyuma zabamba wajuhe hawoni sazendo zenu shema na wajuha hindi doka haini mzima dasi hapartage abo wewe husaidia mpartage na partage aibo wende maruhumu ya hafa mguna mrehemu banapwesha hitwa katsina hitwa abo sisi risaidia ila page mbi risaidia mpezo wa ukana yende haraka abo fasirabo dokana omjonyuma zaha ujane me content yao hosonima ze media hosonima media yenda na utangaza kwa nzima denda na utangaza ze media za dungo ni za kufanya kopie kole ya ukakwaja jibiwa nezendongoza mbishihani hao rombe Mwenyezi Mungu sitijiri tena shaba hunde solution ndongo jazini ze jiri bawandu afua hatu rombe leze dua sharti kenti banu hawatabisha omba bahanualio hakomba bahanualio wasanga odaone mfomiwa hatu na rombe Mwenyezi Mungu yarleteze nyumur na rombe Mwenyezi Mungu aripone shari niombe Mwenyezi Mungu inshallah kheni mzima dasi ulo banano watu banu ajuka one video yin homla duniani hanyu Mwenyezi Mungu yamdengeni haruma raha inshallah ike burdan wa salama inshallah shamsi hundri harma hafla wahanza Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu na mjalieni yamnusurun yamnikenisha imani yamrengezeni ze mwoza hanyu yamrengezeni wana hanyu nemalaho ya hanyu Mwenyezi Mungu yamfisheni wana Islam Mwenyezi Mungu na jalie haini mzima dasi ulobanu urishilio nano ajuka hishile video yinu nana nyimi partage nano ajuka hi partage Mwenyezi Mungu na jalie hali Mwenyezi Mungu ajumparani mkena mazaidi wajovu mba zendongo njima za hanyu inshallah Mwenyezi Mungu na jalie zendongo zinu zikeva nundo mando miso shazitike bombe la udunga la huwa baki Mwenyezi Mungu kutujalia ya hali Mwenyezi Mungu ajumparani rikemengo ni mwanadamu ajoka udunga le dingo la mtume wa hatu na dolari mpara mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam honja mbeboni na nomla dunia ni haturaonele kalima ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah haukana lodele kalima jema la uritoa duniani waanza Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu na jale haini mzazi mzamana haini mbaba mzamana ujihundu harume pajinu haujoka ujuparo jobira nziani yaoneze video zinu yaisheze message zinu Mwenyezi Mungu na mbeni wana hususan danyi mlo na problem kato injinga mwambilo kakamna uzaya ya uzijua Mwenyezi Mungu baishe kwele matabibu ngaza mbao shana mtizio homba Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ghafurur rahim kana zimshindao babaishi ngawe mndu mkoko baishi ngawe mndu mbaya yeka utunaridhiki kuna la dunia ni raho jamzaya haukema na leo loba nundongo wao dabo nazala ni mbaba nazala ni mzazi chati hatu ukana mbaba hangu timzima mzazi hangu timzima nyido wa baba hangu nyido wa dada hangu nyine baba ni hangu nyido wa huwangu nyido wa nashe wangu nyido wa rasho hatu ngari mwombele aoni dua njema inshallah wahanza Mwenyezi Mungu radi tena rimambia nyindo ya ukana ngaribu shiria wa masiho mema no mkonti wa hatunu Mwenyezi Mungu yamjalieni mke mafidel hosoni mweleda hola hanyu linu ye kama nondrongo ambi hosoni mweleda hola hanyu mri korije ili rjo urengeza rikin kunyo nzima zodes jo utongeza leda holini l'avance zodes jo utongeza rikin ambition rami rwanazi jana wa jiunda rwema juma mrodingo niho aloba anu ranzidu wakati leda holini la bulu hata jiunda leo risedi ila lao zenje mazinu hamu informeni zenogozi jiwa community hatu ngari taho samaha haukana rirenge wakati winji sho wakati uja waukana rilahane yekanywa nazijana mji hunda harume majuma mrodingo niho ngamrishili yao undu wakati waukana rikazane hazila emission ra kanizo ribushirie bahati njema wala wakazi waridungao na umombela ni dua njema abo nginga rombo Mwenyezi Mungu mshinde mpartage video yinu ohanza Mwenyezi Mungu ili owatu na wayone na neze page zafanye kopie kole zitowe le fotobi zitowe ze message mbi wazitia harumeze page za hao waunisa ukana bane mruwai haungulwa haulawa hapreshe itwa tas zetemanyaji pia mziparisa rimombele nyokana si manzani ngar manzaoni ngar jo manzani yeka rihansiwa duniani ngar do kabadzima ze jama pia mkabadzima na jo mix jo mnadeva penso hosoni mweleda hola kama mix 100% variete watina udiwaza o anazijana wa jonda majuma mdodingo niho ze jama pia assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila lika ya jamaa ma salam
Comor Mix 100% variety daho la wana Comor. Sherehi dawino na nyuhu husunima mahaba na murwa wa hensi yao. Kweli watukufu nafanya hangu na mnidunga andire harmai page ya Comor Mix 100% variety comorien. Comor Mix 100% variété ngasiba zimananya dunga le dahola hanyu mwonezi kalanzaho wana hanyu Na Comor Mix 100% variety msilao majamani na reportage ya winch. kuelewa Comor Mix 100% variety. kuelewa Comor Mix 100% Variety.